Kirerwa rero etontuko ya narwa turi kuria biama bya gisiasa bya Mount Kenya East no bietikirie gutuma ngwataniro iria ikabatethia guciariria mbere ya kithurano kia 2027. Biama bya gisiasa bya Mount Kenya East no bietikirie gutuma ngwataniro iria ikabatethia guciariria mbere ya kithurano kia 2027. Aranira na bautu gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yokinyaniria tugitana mbere na nteto. Gavana Mutumantu Ethinkia ni acoketie miario ya Mwangaza ya kuga ka mutunyire giti kiawe aria ugite Mwangaza niwe waiterere giti wengwa kukurukira kanywa kawe na kuremwa gwitaniria ngugi na atongeria bangi kwou ni amwike nthi na gutiga kumurota ni untu bwa makosa jawe wewengwa. Mutumani acokete aithura guchietia kwa Mwangaza kwathana na kibara akimuringithania na gikuo gya sniper. Boniface Mwongera ni agutumenyithia na ko ethire bwawe kinyeri ali munini o gavana nyako wa gavana miari ete mithanduko nonoko indi ntukaniro tugotirima nawe gavana wa Kontemiro bwana Mutumantu Ethinkia itumutagere uthio ni nyatwathi murito bwa sauti enkethi tomewekio kimuthurite ne tayari kugitondoria ni wetekio bwa kanisa yao na mbwe nyamurerere yawe iyo mwetekiritie kwithira timwe kuru weshima imwe kuru wa ibo every time akorura kanywa akanunkia Meru ojo kwariro no etonge ndorora limondo sebikara Mwangaza ora nande amwite kumwaneka kirundu kya sniper gitekureka uruka kirundu kya sniper gitukureka uruka na imbibe etwe woni kire impeachment yembere woni ndi deputy oku ukibangira kura mweshimiwa omwe ura wari na impeachment then ukimubangira kumura na ndera moronyo kwe nareka ni anteto yu na ndera mweshimiwa we can bear me witness na later nontu sniper na gwataki na kuo titite boya onteto wairo bangite na gikundi kiwitwa Mother Defense Force we ukumagite no chiethria murungu yo Meru woni na mato yako imbibetu okiwa urenda kwathana ya Moi ura Moi athana na Iron Fist wawante to ite kwitaniria na ura Moi akuwa ukaringwa kiongo ibwo wabangite kwatha Meru ngai kinikiro no rore iguru no oho gavana Mutuma kiendelea na shokete Monica Bi Mwangaza ja mutongerio omwe ora ko ni munafiki mono na munyamari bara mukwiritie ja kwangerekano antu banja charity begins at home kire kawira kandi mwire ukethira nwendete kana Kamiru ithe murega mukuru oku twana to murega twana obatire tubatire gwetha twita mami kana mami mwana ke kana mukuru obiro kethira ori tubatire kwetha tutikuromba fi ithe murega atibatire gwethira akirira no ntunwairiere kithaka kya muchie wakeyukia na we bishop we urari governor we mutongeria o kairia kithaka kionthe ogatia family kiwambu ati na no kuwa iwo gwokolea no ntuti gwokolea antu bongo ba muchioku kwe na mukuru ori noe ura wa kugurite mbere wa mwikira case ya rape wa mwikira case ya kwata moronyo kwe na inya ati no ntu bukuthurana mukuru o muthinia so kambere ya Meru kinya baibwa kawira kinduma kana akirumana iyo ni chewe na nontu bogetumikio nande gavana Mutumecho kaka thaitha Meru barabe na mato na mitoi mega Pedro be muthikira na Pedro be kumbatiria be mabibi ingi bira bibi ya Meru ya kwangerekano PNU no pe ni nyana bas akiwa kio Mwangaza no mwe na shakaola no kuwa kia maki kia kureta utajiri kwa wote si utajiri kwa wote. Just like Okolea it is, I defined Okolea in my own ways. That it's a poverty promoting program. Kinya kia maki ndirenda kwira Meru ibake matoke ya mutiri. Kia maki kiwitwa UMP ni kia magia kureto maskini. Oyaora TV irete to maskini kirea Meru na koba brainwash kobaka asianteto chiorongo na intobira biondo ri bienda ku ibiaku
tebia kutethia ni bode else tha indiribu inyana araruurire banki yewe na mbeca ira iyire miaka riu arari mutongeri agitwira na karitie mbeca cia kana Kamiru na kana Kamiru iwe na banki yewe na sako na skuru netha inye na skuru wewe netha ire na sibitari yewe nkuigwa na araruurire sibitari au baite family ate iwe ndo bwa kana Kamiru kuruguka kwa gavana Mutuma Ntuku naro naku kumanite na Mary Mwangaza Ntuku echwa kiruguria kiama kiawe are ugire ojere gavana Mutuma tena ginto enke mokeo amuthithiria na nyumeni amugaruka na kumutunya gite na ndi thai erira akiwa Mutuma yukia gite kiakwa Mutuma yukia gite kiakwa Mutuma na akaririte gite giakwa ndendo gucogeria ngwira gite giaku istu cie na ugwaku ka ketha wagamweretho kana ikamuketha giteke yaku ike uke nyumba giteke constitution iko offer ni antu ba Meru bakuwa ni senate ya ugire ni assembly ya ugire ni Ameru ba kuriere so kinyabara okuthwania ni bo kuringira mpe ri kwethera kwina public participation kendo ana tutabonere bakiwa ukaana antu bonthe baua ana na ndio ba ukulifaja bonoko maybe no ukajukia itagare kiwatho ode itagare kiwatho what for ko itikire bonoko kanyonyi muntu ri ukethira muntu onthu nara barabarene akwira ndi kuona ya nguku wetigiria wi nguku na kawira ati korobua ni chewe ni kuruma na awatania Mumeru awatani ntobia Meru kinya kia maki tikia gutethia Meru ikia kuruma Meru mbere kirinde na mwingi agitumura ntumwa gavana Mutuma ari mwira Mwangaza kendete kire na thiriri bathiro beti mana Devena 2027 amone kabubani murungu imubangi onteto kawira na arari na kanya kawe ka miaka eri na nusu antira nani kanya ka miaka eri na nusu oni in fact mwaka yomwe nonto mwaka wa 2027 ni kutethera kwena ngwe muno i mwaka wa siasa kwambiria 2026 so woni mwaka yora nkethera ndi na yo ngwe ni wa 2026 katuthime ngugi cia kawira cia miaka eri na nusu na ngugi Mutuma ya mwaka yomwe Ameru ba mwe kethera ikawira kethera Mutuma kana kethera bau bangi bobwe bwa kenda bwa komya kibojoleria gavana Mutuma ringiro konoro yetu na kumwira Mwangaza ethera na gushitikia muno na kana miario eje no ni gavana oku iyo manjabu sura ye ukuona ni o gavana oku na ingwete kinya weta na rangi nkoromba ngayo trimane na form either official or unofficial igukwira who is your governor wandike kawira Mwangaza tuone gethera kwire kiratasi uge tetamburangwa report ya Ntosheru TV kumaja kingine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera.